Usembut Presiden Kari ucap di Bhankar mentakesengi lawan poi hanong Pak Shillong. Lapad yang sobahayu da Menteri rang Pak Gejala ukan ratki sangma baru MP ke Dorbar Raja Sabha Dr. WR Karunki. Menteri rang Pak Duk Kari Narendra Modi mentakesengi ulai kublai kerpang yang kisipai National Security Card ha kalengku sengi seng jongki lani kari singde. Menteri Katanat Kambari Dr. S. Jaishankar ulah yashimata ha kacing lang kapa apply jongka Shanghai Cooperation Organization Council jongki kli sarkar hanong ba Islamabad Pakistan mentakesni. Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh rangkat bat Menteri rang ba Kejala Telangana Irfan Reddy lebu ya monong rim nagamata VLF lani very low frequency radar station jongka Katanat Sipai Duriau Kari ha Vikarbat hinden kesni. Unung nilam jong kaseng National Conference Omar Abdullah ulabam smaikum Menteri rang ba jong ka Union Territory Jammu Kashmir.